van die rok aan. Ek dink ek die rok is jy. Dit is lang. Ja, Dis 'n rok, dis 'n seentjie. Ja. Makkelijk. Kyk. Dis 'n mooi ding. Wat ja. Oh, Stier. so. Dis okay. Hulle Ek sal nou gebruik. Laat my Ons sal sê as jy Okay, jy begin. gaan begin. Ja. Okay. Okay. Wat kan julle onthou van die vorige les? What do you remember about last time? Yeah? You remember what we spoke about last time? Yeah? Ja. Ja? O ja, En wat nog? die poppenkast. Say again? Yes. Okay. And It's communication of God. didn't, didn't we speak about why we should read the Bible? Yes. Okay. Wat kan julle nog onthou van dit? En dat ons nie met selfspraak nie, nie met onsself praat in ons eie gedagtes nie. Ons moet dit omsit en praat met hom en eerlik wees met hom. Yes. And when we read the Bible, God is talking to us through the Bible because it's His word. And when we pray, we talk back to Him. Né? Onthou julle dit? Yes, jy is gewoon so goed met onthou. Vandag het ek die rede julle uitgewas. Okay. Ons is 'n bietjie na. Ja, ek sien so. Jy's op die video, sit op die boude. Ja, net hierso. Okay, so die topic vir vandag is Jesus het gesterf sodat ons in onsself kan sterf. Jesus died on the cross so we can die in ourselves. Né? Okay, so is there somebody that want to say something about it? Wat dink julle, wat weet julle van dit? Dis mos daai teksversie. Dis die koringkorrel, né? Ja, maar dan eers iets sê. Wat kan julle sê daarvan? Jesus het gesterf vir ons sodat ons kan sterf vir hom, né? In onsself, né? Jesus died for us so we can die for him in ourselves. So wat? Ja. Okay, wat nog? Wat weet julle daarvan? Ja. Okay, is dit al? Ja, jy wat nou die rok en nou praat jy niks nie. Okay, so kom ons lees vir die skrif van hierdie so. Dit nou sien daar het nog net gebeur. Okay, Te lank. so ons het twee skrifte vandag. Die een is Johannes 12:24. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. I assure you, and most solemnly say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone, just grain, never more than that. But if it dies, it produces much grain and yields a harvest. The one who loves his life eventually loses it through death, but the one who hates his life in this world will keep it for life eternal. Okay. So, gaan ons eers demonstreer en dan okay. So die eerste demonstrasie is, wat sien julle hierso? Grond. Okay. Okay, dan klink dit gereen. So, as hierdie saadjie Hy lyk so net 'n saai. As hierdie saadjie net so is, né? Gaan hy iets met hom, gaan hy meer raak, gaan hy iets beter word of hè? If this is just like this, will something good happen to it? But if we put it into the ground, underneath the ground, what happened to the seed? It dies first. It dies first, and as it dies, it sprouts out. Okay? So if you put it inside, then it dies, and then it sprouts out. So the word of God saying, just as the seed need to be into the ground dying before it will sprout out, so we must die in ourselves. Né? Voel dit is 'n bietjie complicated concept nou, né? Voel dit 'n bietjie moeilik vandag. Dit is moeilik. Ja, ons gaan nou eenvoudig maak as hy wil opstaan ook nou. Okay.
So hier is die een voorbeeld wat hy vat, is om onsself daarin te kry. Ons gaan nou daai lees, die ander skrif, ons gaan nou die ander skrif lees. Okay, so wat sê dit nou eintlik om te sterf in jouself? Are you okay with Afrikaans? I'll throw in the English, okay, no worries. Die tyd kap altyd alle vandag. Om te sterf in onsself, when we do sin, no? And we keep on doing sin without repentance, then we don't die in ourselves. Because then you think you are right, you can do whatever you want to. Okay, so as ons alle sonde doen, en ons hou nie op met sonde doen, ons probeer nie beter wees nie, dan gaan ons in onsself dood doen. Baie keer dan dink jy, you can sin as long as they don't, if you're not caught out. Ja, Jy kan sonde doen en net nie uitgevang word. Solank iemand net nie weet jy dit gedoen, né? You can do sin, but as long as nobody know that you did that, né? You think you're okay, you can still do that, né? Jy kan lelik praat van 'n maatjie wat daai maatjie weet jy dit gedoen het, né? So ons doen dit ook baie keer. Okay. So sondes is vas in onsself. Ons eers daai skrif lees. So wanneer ons luister na God se stem, you know when you feel uncomfortable when you do something, it's the Holy Spirit telling you you're busy with the wrong things, né? Ons het ons al oor gepraat. Wie van julle weet nie as jy stout is nie? Na die tyd dink jy, ek was stout. Wie van julle weet nie voor die tyd eintlik is nou besig met nonsens doen? Julle almal weet. So wie van julle weet voor die tyd dat julle gaan stout is? Ja, okay. So that's the voice in you that say, no, what are you busy with? So you feel uncomfortable. Then you know, so Holy Spirit say, no, what are you busy with? Okay. So that when we don't listen to the voice, then we don't die in ourselves. Verstaan jy dit? Ja, praat met jou. As jy nie na die stem luister wat vir jou sê waarmee jy besig nie, dan gaan jy nie jouself dood nie. Dan hou jy aan jou eie ek doen, instead of wat die voice vir jou sê. Ja, en jou hart raak al hoe harder, hoe meer jy jok, hoe makliker raak het om te jok, né? The more times you lie, the easier it is to lie. If you tell your mom a lie and she doesn't put you out, then the second time it's easier to lie to your mom. The third time is even easier. Before you know it, you only lie. Zodra je een keer gejok het, kan je niet ophou. Ja, veral as jy nie gaan vir die Here sê is jammer nie, né? So as jy besef jy is verkeerd en jy sê Here, ek is verskriklik jammer, onthou dis ons Bybel lees en bid, ons gaan praat met hom en jy probeer dit dan nie weer doen, jy vul my gees en jy gaan dood in jouself, dan hou jy op om dit te doen. Maar as jy nie dood gaan in jouself hê, dis net nee, ek is okay om te jok, ek ben nie uitgevang nie. Dis omdat jy nie dood gaan in jouself, dan hou jy aan om dit te doen. Wat gaan ons doen met die bootjie? Jy gaan moet wag tot ons dag is. Oké, Okay, so kom ons lees van die ander skrif. Okay. Die ander skrif is 1 John 1. Nou, We're going to read verse 9 and then verse 8. Okay, luister gou. if we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness, wrongdoing. But if we say we have no sin, refusing to admit that we are sinners, we delude ourselves and the truth is not in us. Okay, Roy? Explain. Okay. Ja? Jy moet nie nou daarom dink, jy moet luister. Okay, so hoor wat sê so. If we admit that we have sinned and confess our sins, so as ek erken ek het gejok en ek gaan na God ook sê ek is verskriklik jammer, we confess it. He is faithful and just. Wat is just? Hy is regverdig. He's the righteous judge. So if you stand in front of the judge in the court of law and you say you're sorry, and Jesus has paid the price, he said this is paid for, he is vergewe. Okay? He is just. He's faithful and just and will forgive our sins and cleanses us continually from all unrighteousness. So sien jy in my gaan ons aan mekaar skoonmaak. Want jy gaan nie een keer sê ek gaan nooit weer jokkie en dan gebeur dit nooit weer. Iewers op om die duiwel met 'n leuen jokkie weer. Nie omdat jy 'n jokker is nie. Partykeer maak ons dit 'n fout, okay? So dan sê die volgende versie sê hy, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Is there one of you that think you have no sin? Do all of us have sin? Yes.
So if I say I have no sin, I make Jesus a liar. Why? Because you, Yeah? He came Because you to love- die for our sins. He came from heaven to earth to die on the cross for our sins. So as ek sê ek het die sonde nie, hoekom het hy gekom? Ek kon hy mos maar in die hemel gebly. my Lord, ik ken je. Ja, dan sê ons Jesus, Job kom te gesê hy kom vir ons sonde, so ek het die sonde nie. Okay. So hy was nog op. Okay. So ons lyk so dreig op. So wat sien julle hierso? Wat staan hierso? Woede. So anger, skinder. Skinder ook. Wat is skinder in Engels? Gossip. Gossip. Nie luister nie, not listening, né? And so fout soek, especially older kids when they have siblings, they always, probeer. Hulle soek altyd fout by die kleineres, né? Né, is ek reg goed? Mama, Jou sussie doen nooit goed soos jy nie. Loop heel dag en kyk wat sussie verkeerd doen, is ek reg? Mama, moet dit. Né? Mama, moet dit. Especially older siblings, né? Dus, Is ek reg, Eva? Sal ek sê nie dan nie. Dus, Okay, wat is die ander een is hier? respect, Vloek. disrespect, Ja, disrespect, okay? Julle ken ons maatjies by die skole wat disrespectful is, lelik praat, If you have siblings, how many times do you speak disrespectful to your sibling? Ja, kyk hoe kom die smiles op, ons sien hoe kom die confessions uit, okay? Haat, hate is a very strong word. We should never hate anything or anybody. It's very strong. We should never do that. Steal, ja, maybe it's Satan, Steal en miskiet. Okay. So, what the word of God say, kom ek nou weer terug op die Bybel hier, okay. He said that if we confess, if we admit that we have sinned and confess our sins, He's faithful and just and will forgive us our sins and cleanse us continually. Maar ek moet dit eers bely. You have to confess it. Erken. He say, you can't, if we sin, then we confess our sins. Ja, jy moet dit So every time this sin jump back onto you, you go to God immediately and you confess it and He cleans you from it. Then it jumps back on another one, you go back to Him, you confess it, He cleans you from it. Continually. So when you get to know the Lord, it doesn't mean that you have no sins. Yeah. It's a starting process of a process. Okay. So, and the more you confess it and it comes off, the more then this doesn't stick anymore. Later on you stop doing it. It just becomes less and less. Okay? So the more you walk your path with God, going to Him, confess your sins, He cleans you till this doesn't have any glue, it's plak in your beard. En dan is jy skoon van dit. Okay. Dis okay. So you understand the concept what God wants us. Because what the devil come and do is, he comes and stick this onto you. He say, Eva, jy sê jy's 'n dogtertjie van Jesus, né? Maar kyk hoe lelik het jy net met jou sussie gepraat. Né? Hy kom doen dit en dan voel Eva hoe skuldig. En dan voel sy te skuldig om na God toe te gaan. Dan probeer sy uit haar eie uit nie meer lelik wees nie, maar kry sy dit reg? Nee. Okay, want ons kan nie. So that's why I say continually, when you every time you feel something pops up, you go to Him, you wash your Talk to God. Continue. Talk to God. So we shouldn't listen to the accusations of the devil that makes us feel guilty, but the voice of the Holy Spirit that say, nee, ons praat nie so met sussie nie, gee my jou hande, help ek jou. Want dis hoe die Heilige Gees ons praat, né? So the Holy Spirit will convict you, but He will always offer His help to help you to do it better. The devil convicts you and make you feel guilty. Julle moet dit mooi verstaan, dit is 'n belangrike konsep. In your mind, you must know who's speaking to you. Is it the devil or the Holy Spirit? Because we have to listen to the right voice. The devil will make you feel guilty. God will never make you feel guilty. The Holy Spirit will convict you with love and help and say, no man, we don't talk to other people like that. Give me a hand and I can help you so we can do it better. So He will also tell you you're wrong, but He will not make you feel guilty. And that's when He cleans this off you. The devil will try and keep it there so you'll feel guilty. The Holy Spirit will cleanse you from it. Even if it jumps back, every time you confess, He will take it off from you. Second reg. Okay. Kan ik afvragen? Ja, my liefste. Heb je die hier begin? Ek sien ja. Okay. Het jy die beginsel?
Okay, jy kan die rok uittrek en gaan Wil jy daar sonder by op jou arm hou? Ek wou dit. Ek sal dit afdruk as dit jy is. I don't need stickers. man. Ek wil al die stickers. Jy kan dan kan jy vir jou mamma en pappa gaan verduidelik. Jy kan vir Waaroor het dit gegaan? Okay, so sê gou vir my, wat het julle verstaan? Nou want ek wil hê julle moet met terugpraat. Wat het julle verstaan vandag? Dat ons met God moet gaan confess. Ja? As jy met Jesus Vader kry, Ja. verveel. Dat ons met onsself dood gaan vir Jesus. Ja, en hoe gaan jy myself doen? Jy terapie. Jy te repent elke keer met hom te gaan praat, né? Ja? Sissie? Yes. Yes, Sissie? Yes, dis hoe jy sterk vir jouself. Ja. Dis hoe jy binne die grond ingaan. Jy gaan binne in Jesus in. So jy moet bly kommunikeer met hom, moenie weghardloop van hom af nie, hardloop na hom toe en sê help. Yes, onthou die duiwel, hoekom laat die duiwel ons skuldig voel? Want hy wil nie eens met God gaan praat nie. Want as jy skuldig voel, ek was nou te lelik met my sussie, ek kan nie met die Here gaan praat nie. Maar die duiwel laat jy so voel. Kan God sê, nee, ek wou nie gedoen het, kom net. Kom sê jy is jammer, dan was ek het af. Okay? Sissie, what did you hear today? Huh? Do you want to say what you've learned today? Een beetje te skaam vandag weer. Skaam kon gaan, ja? Ja, elke keer. En dan soos jy na hom toe gaan en bely en hy jou skoon was, raak dit al hoe minder. Jy sal sien, jy mag al hoe minder lelik praat met jou sussie, al hoe minder skinder of wat ook al die goeders is wat ons doen. Elke keer as jy na hom toe hardloop en hy was dit af, dan raak dit al hoe minder. Dis al hoe erger. Ja, okay. Is daar ietsie wat, is dit nog steeds veel moeilik of nie, is dit nou reg? Seker. Ek wil ek moet seker. Okay, is daar nog ietsie? Wat wil jy sê? Ja, okay. Dan kan jy nou stop op ons gebid.